Abataka betawuni ya Bushenyi omukasheshe k'eriizooba bakyera kuteeka hakesharingo aho bateeka amabara hagati y'enkuuto barikuzibira ebimotoka bya kampuni ya Moto Engel Africa eriyo neekora oruguuto rwa Ishaka Katunguru. Turize biza batemera aje omuntu bumbire omungeri ngeki oza kamba kemotoka naye kitongori omusana afite motoka takusazira magara gitu abashebe motoka abi ababare bakubita bakusiba akugana wena enda kutomera no takutera ngombe takwata mukatubona takubaza kusiba munakache takubaza kunomera mukatubona bawo. Abataka bwanyuma ya butandu kumara kubaho bagwera bimwe ha bimotoka eby'abantu bitwara amabare kurabira Bushenyi mu tawuni batyo babicika amabare ekindi cyaretera eby'entambura byashanyara. Nchire Richard omushubuzi mu tawuni ya Bushenyi yagira ngu nk'abataka baruhire n'ebimotoka by'enkuuto ebiri kuvuga speed y'amaani kuraba mu tawuni ekintu ekitira amagara g'abantu mu kabi. batugambira kuza kwabeze motoka aba kubona ruguto nzakubara imyaka nketana bakurukora nini ngo imyaka etana yaza kwamfika batikide abantu mu Bushenyi abantu tugerezo twabagambira twa reportinga polisi konka hade report zitu bakuzitwara mu kabuno binestesa nari argantenda konke mutwarize yabo nemukore yabo abantu baburizo twakobara mu kamagezi bavuga motoka nkoko bakwenda ariko mwanya kwa chamingo wasumaka yansure no mwanya mbunonga ntenda huke byoma. Kagambirizo wa polisi omuri Bushenyi mpango Masho Tumusime yikirizana n'ecyakorwa abataka ari kugira ngo nabo ebimotoka bibateganise. Trucks ebi nivugwa speed mpango especially omutawuni aho bashimpo batakurenga speed ya kilomita 80 parawa bambara omutawuni hatubo bamba taragaza kugira ngo batware amabare gabo bagatwara final destination. Polisi yahika ha mwanya ogu kandi yagambaho n'abataka nukwe kwikiriza ebimotoka kutandika kutwara amabare. Amakuru aga gashakwa Abraham Muganzi.